Jehova sa pauta koe, koe ha mautoro a tua tukulangi. O koe ne tufunga sia e tau menausi ke langi katoa mo e lalu langi nai. O koe e puna maianga he moui. E momoui ai a mautoro hawa tau tangata. E hawa whakalofa ia e atua kua marua i ke he tau menausi. Rive ke anga mua we atu ke he tau momoui ha mautoro. He nonofo a mautoro ke he lalu langi nai ke he tahaho mo e tahaho. Ana ia mautoro kua whakalataha mai ke he lau kere kere nai. Umhani a mautoro kua atua ke he wha. E manato e mautoro e tau momoui kua tukurere. Ke lata mo e tauanga he mtaki mo e mawhola ke he lalu langi nai. Koe tau toa he motu nai ha mautoro. Hanai kua mai ke whakamanatua e mautoro ke he pongi pongi nai. Haere mai hawa nganga ki lunga i a mautoro. Takitaki mo e whakamunuina e ha mautoro a tau sianga nei. Hau ingoa Yesu Keriso kua riongi atua i nei. Amen. E toi anu mela me me hanga tolungu fu maua. Mo e whai kupu ono. Pe mai, si pe atua i a Mose ke he whanau a kato, mo e whanau a reo pena. Ke watu kia e tau matakainanga ha mtolu ke he tau. Kai nonofo ha mtolu ke hinai. Hei ngoe mena ne whakalore lori ai e mtolu e tau loto he whanau Israela. Ke naka i watu a lautoru, ke he motu kua fuaki mai e hova ki a lautoru. Mō mai ai he tau kupunai, whakamawhananga ma lautoru ke he pongi pongi. Ke watu kia e tau matakainanga, ha mtoru ke he tau. Kai nonofo a mtoru ki hinei. Ke watu kia e tau matakainanga, ha mtoru ke he tau. Kai nonofo a mtoru ki hinei. Do you want to stay here while your brethren go to war? Tau seo se whanau Israela ke watu ke he tahawhahi he vai o ritana. Nā kai koe watu noa a lautoru. A koe watu ke whelakotake me motu. Ne mawehe he atua koe motu he maweheanga. Hilahi anga i e whahi motu ne toe ke moe lautoru. A koe mangaho ne ose whelakotake ha lautoru me motu ko mitiana. Mana koe manga whawa hakato, mai manga whawa reo pena. Nono fuhifo na lautoru ke he manga motu ia, ne kua whita e moa e lautoru. Si ore atua lautoru ke a Mose mo i tawiki he motu. Ka eke kua whania a mautoru, ke tuku mai e koe e motu nai, ke eke ma mautoru. Kai aua ne ke watu a mautoru ke he whai atua o ritana. Naka i fia a Mose. Si tari atua ia ke he manga whawa reo pena, ke watu kia e tau matakainanga ha mtoru ke he tau, kai nonofo a mtoru i hinai. Koe tari a Mose anai, koe heingoa e mena, ne whakalore lore e mtoru, e tau loto he whanau Israela, ke naka i watu a lautoru ke he motu, kua fuaki mai e hova ma lautoru. E watu kia e tau matakainanga ha mtoru, ke he tau, kai nonofo a mtoru i nei. Whelakotaki whakamua he larulangi. Talahau ai koe kamata ha koe keri whakaofo e tau kui, manga whawa he potuiki, e lota taone motu ko Bosnia. Si mai e re kua lahi nai e lalafi mai he tau motu, tūta mai ki a lautoru. Tau motu ne kua kapisinga whoki ke he tau whahine ua. Tupu mai ai e whelakotaki ha Europa, e hauwhi ai e kautua Peritania. Kautua ne kua eke mo reweki mo e pui pui mai ke he motu nai ha dautoru.
Le mga ho ne hoko whakamua mai e ongo hangau ke whelakutaki lahi nai. Nā kai lewa si talahawai e whelakutaki nai koe tau whakamua he larulangi. Pē mai e whinangalo he atua. E watu kia e tau matakainanga haumtolu ke he tau. Ai no nofo haumtolu ke hinai. Tau kupu kua whangu mai aki. E tau loto he tau tupuna ha tau tolu ke he whaha. A kai whakawhituyanga he potuiki he motu nai ha tau tolu. Me kautua Peritania. Ilo ai tau tolu hana po ke whakailoanga he motu. Whakawhanua ke he potuiki ko siausi ke rima. Ko koe motu tose ko niwei. Tama tose au ke langamatai e matua kautu ko Peritania. The Niuean people answer their call. Our people do not want to sit on this side of the ocean while our fellow protector go to war. While our brethren in the Pacific call to the ready on this course. Whakau e ke he tau ike he motu ke he tau whileanga. Tau tupuna ha tau toru mo e wharu he tau misonare he la mosa. Mai ke he motu nai ha tau toru ke kauwhalataha mo e wharu a kautu. Ke tau mai mitaki mo e mawhala he lalulangi. Anai ko whakamanatua e tau toru e tau momoi kua tukulele. Mai hingoa he tau maanga ha lau toru muatu mai motu nai ha tau toru. Pese ni kua hai ai e angaia e tau whelakotaki ke he wahanai. Pese ni kua hai ai whoki e whakaonganga he tau kanawa kautau. Pese ni he hai ai e tau mase ke lea, he tau mafuike, po ke tau peau tolotua, ne lalahi mo i matakutakuina. Aha he atua ha tau toru, e whakakatoa toanga he tau manausi. Aha he atua e whio i anga ke he tau manausi. Lifu he tau kautau ha tau toru. Aha gilunga he motu nai. Wa mailonga i he whaurua motu, ne kauwhalataha auloa. Ha ko mai ke he motu nai ha tau toru ke he watu. Ke he whai ato ritana. Ke he langamatai hana tau matakainanga. Ke he tau whakamua he larulani. Pe mai e iki ha tau toru ko Yesu Keriso. Ko e tau tangata mo mauyosi ke tua mai ki au. Nā kai mamase tukulangi ni. To manautu e tau toru, e tau toa, e motu nai ha tau toru. Nukua pihia e whakalofa he atua ke he larulangi. Ta mai ai hana tamafua taha. Nā kai mase taha ne tua kia ia. Ka kia moua ia e moui tukulangi. Unuina e whinangalo he atua, mā tau toru ke he mga pungipungi nei.